Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa bitammin bil khair. Wa sunnatul qira'ati fis safari ajalatan al-fatihatu ma'a ayyi suratin sha'a wa amnan nahwul buruji wa fil hadari istahsanu tiwala mufassali fil fajri wal dhuhri wa awsatuhu fil asri wal isha'i wa qisaruhu fil maghribi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahumma allimna ma yanfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilman nafi'an. Şeyhler, biz ötken sabahımızda cariye jana kupiya okula turgan namazlar turalı kep kıldık. Turalı? Anı namaz okuçulardı böldük. İmam жалғыз оқушы деп. İmamға uyuған бізді маса бойынша Құран оқу екен, оқуайды екен. Ошон үчүн экиге бөлдүк. Имамга уюучу өзүнчө, анан жалгыз окуучу. Анан айттык ошол жерде турабы, бамдат намазын, шам менен куптанын биринчи эки рекеттерин, жума намаздарды, айт намаздарды имам эмне окуйт? Жария окуйт деп турабы. Жалгыз окуган адам эмнеси бар эле? Укугу бар эле. Кааласа жария окуйт, кааласа купия окуйт. Турабы? Эми бүгүнкү сабагыбыз бул Қанша азғырына сүйлемейміз, қанша аят оқыш керек. Намаздың içindегі қируаттардың ұзындығы қанша болуш керек. Ушул туралы баянда берет. Кайра китептин эйси муну берет. Сапар кездеги, жана үйдө, жайбаракат, үйүбүздө, мечитибизде намаз окуп жаткан кездеги абалга кылып, кыскасы экиге бөлүп туруп, кайра бизге эмне кылат? Түшүндүрө берет азыр. Бұл сүйлемді которуунун астында силерге ушунун ичиндеги бир сөздү түшүндүрө кетели, сөз түшүнүктүү болуу үчүн. Бул жерде байкаганыңыздарда силер үчүн жаңы сөз катарында эмне бар бул жерде? Муфассал деген сөз турат. Турабы? Муфассал. Эми фасыл деген сөздү көп эле окуп келдиңиздер. Турабы? Бирок бул жердеги муфассалдын мааниси муну мурунку доорда биздин аталарыбыз аптек деп коет эле. Бұл тажик тилинен келген хафт як деген сөз. Хафт як, хафт дегени жети, як дегени бир. Куранын жетиден бир бөлүгү деген сөз. Тактап айтканда Куранын акыркы жетиден бир бөлүгүнү не деп коет экендер? Аптек деп коет. Түшүнүктүүбү? Я. Куранын акыркы эмне? Жетиден бир бөлүгү. Акыркы жар тарабынан. Куранды жетиге бөлгүлө, ошол акыркы тарабы эмне болот экен? Mufassal деп аталат. Себеби ортолорунда сүрөлөр бат-бат бисмилла менен эмне болуп турат? Ажырап турат, турабы? Кыска-кыска сүрөлөр да бат-баттан ажырайт. Ошол себептен булар эмне деп калды буну? Муфассал. Эскиде муну биздин кыргызыбыз аптек дейт эди. Аптек деген сөз кайдан келген дедим? Хафтияк деген тажик тилинен, перс тилинен келген сөз таксырым. Эми сүйлөмгө кайталы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. وسنة القراءة في السفر عجلة الفاتحة مع أي سورة شاء وأمن نحو البروج وفي الحضر استحسن طوال المفصل في الفجر والظهر وأوساطه في العصر والعشاء وقصاره في المغرب. Adattagıday birinci söz kotorup alalım. Şaşılış saparda, şaşılış bolsa sapar. Namazdagы кырооаттын сүннөт өлчөмү дейт, Фатиха сүрөсү жана ага каалаган сүрөнү кошсоңуз боло берет дейт. Фатиха жана ага каалаган сүрөнү эмне кылсаң болот? Кошсоң болот дейт. Ал эми ва амнан дегени шашылыш эмес, жайбаракат, шашпай намазда сапарга чыкканда буруч сүйлөш сыяктууларды окуш керек дейт. Ал эми үйүңүздө экен кезде Haдар degeni үйүңүздө, мечитиңизде турасыз, мындай мезгилде бамдат менен пешин намазында муфассалдын сүрөлөрүнүн эң узундарыны, асыр менен куптанда орточолоруну жана шам намазында эң кыскаларыны аалымдарыбыз жакшы дешкен. Мафум? Эми шейхтерин сапардагы намазда Куран окуунун сүннөт өлчөмү тууралуу эки пикир бар. Биринчи пикир китепте келген пикир. Бұл Хидаянын жазуучусунун дагы пикири болуп эсептелет. Хидаянын жазуучусу Имам Маргинани дагы ушул пикирде. Экинчи пикир шашылыш сапарбы же шашылыш эмес сапарбы Фатиха менен каалаган сүрөнү окусаң боло берет дейт. Биринчи түрдө азыр эмне кылдык? Биринчи китепте биз канчага бөлдү сапарды?
2. Şaşılış anan şaşılış emes kılıp kançaga böldü? 2'ge böldü. Şaşılışta emne dedi? Fatihaga kağlagan süreni koşsan bolot dedi. Birok şaşılış emes bolsa Buruç süresi siyaktууларды okugun dedi misal. Turabı? Bu kimin pikiri eken? Hidayanın yazılçısının pikiri. Birok ikinci pikir keletken sen şaşılış saparбы, ya şaşılış emes saparбы ayırması yok. Emneken Fatihaga kağlagan süreni koşup okusan bolot deydi. Bu Durrul Muhtar'ın yazılçısının pikiri olup eseptedi. Bahrul Royuq'tın eğisi de dal uşul pikirdi tuğra ekendigine basım jasagan. Kıskası saparda sen kanday ekensin taksın Fatihaga koşup kağlagan süreni okusan emneken bolot. Şaşılış mı, şaşılış emes mi ayırması yok. İkinci emi üyünüzde eken kezde, meçitte, meçitke jetişmeseniz üyünüzde okuyan kezinizde emneken Bamdat menen peşin namazda mufassaldın en uzun sürelerini okuş gerek. Asır menen koptanda mufassaldın nelerini? Ortaçalarını okuş gerek. Alemi Şam namazında en kıska sürelerde okuş gerek. Buna karikeler bizge imam bolup berip жатқан azmana medresebizde imamlıkka ötken balдар uşul neseni жақшы eski alış gerek da. Kede aябай uzun okup salışat. Kıska okuy turgan jerde uzun kılıp, uzun okuy turgan jerde kıska kılıp koyuşat da. Hem problema yok. Bolgonu biz erejeni saktap, alımdarыбыздын көрсөтмөsү менен жашасак, жакшы болот таксыларым. Эми кайра бөлүп берет, оку жигит. ومن الحجرات طوال إلى البروج ثم أوساط إلى لم يكن ثم قصار إلى الآخر. ومن الحجرات طوال إلى البروج ثم أوساط إلى لم يكن ثم قصار إلى الآخر. Kitapın ezisi rahmetullahi aleyhi intiba etip atat. Hucurat süresinden Buruç süresine çeyin uzun bolup eseptelet. Andan keyin Lam Yakunga çeyin, Bayyina süresine çeyin ortaça süreler bolup eseptelet. Andan keyin akırına çeyin kıska süreler bolup eseptelet deydi. Çünkü Hucurat süresinden başlap oşo Kur'an'ın kakras nesi olur? Akırkı 7'den 1 bölügü olur. Buna oşo Hucurat süresinden başlala turgan bolsa Hucurat'tan başlap Buruç'a çeyin, Buruç kirbeydi. Çünkü Buruç kirbeydi. Buruç'a çeyin emneken? Uzun. Buruç'dan başlap Lam Yakunga çeyin, Bayyina'ga çeyin. Orta Bayyina kirbeydi. Anam Bayyina'dan başlap Nas süresine çeyin ne olur eken taksılar? Kıska süre olur. Bunda kireve mi? Kireve mi? Nas süresi dağın nelerden eken? Kıska sürelerden. Düşünüktü, şu tartipte okusak öte жақшы olur taksılar. Koş. وفي الضرورة بقدر الحال. وفي الضرورة بقدر الحال. Kur'an oku zarılçılıkta abalga jaraşa bolot deydi. Bunu taksırlarım. Kebirler mıntip kotorot. Emi bir adam bilbeyt da. Misal az köpçülük adam da bilbeyt da. Kaydan biz Hucurat süresinden Buruç'a çeyin çat bileli kar emes deri da misal. Alar dedi ошол зарылчылыкта dedi өзү мындай алына жетишинде жараша окуса болот дейт. Бирок бул жердеги түпкү негизги маанилеринин бири бул зарылчылык абалга учураган кезиңизде сиз кыроатты именно Фатиха ага Буруç сүрөсүн кошуп эмес, абалга жараша сиз окусаңыз боло берет. Мисалыга Бамдат намазына кечигип турдуңуз да. Болобу ошондой? Tur degende de daroo turup ketpeybiz da keyde. Keyde uykubuz kelet, jatkыбыз келет, tur dese. Oşondoy kokuz keçigip turdun, sen darat alıp geldin. Eğer de sen 2 ayat birinci reketke, 2 ayat ikinci reketke okusan ne olup kalat namaz? Kaza olup kalat. Sen oşondoy emne kılarsın taksın? 1 ayat birinci reketke, 1 ayat ikinci reketke okup durup namazı bitirösün. Kıraat zarılçılıkta mına uşul. Abalga jaraşa okuyu veresin. Kança vakıtка kança керектүү болсо ошончолук пайдалуу Куран окуйсуң. Андан ашчасын кажети жок. 2 аяттан окуп жетишемесеңиз 2 аяттан окуп жетишип коесуң. 3 аяттан окуп жетишемесең 3 аяттан окуп жетишип коесуң. Намаз каза болбош керек. Намаз каза болбош керек. Намаз убактында окулуш керек. Эми кечиккендигиңизден зарылчылыкка жараша Куранды окусаңыз эмне экен? Болот. Düşünüyorlar ya düşünmediler. Ya. Ve fi darurati bi kadaril hal de şunu aytadi. Qiraat zarılçılıkta abalga jaraşa bolot. Abalın kanday oşoga jaraşa okup kete beresiz taksırı. Koş. Ve kuriha ta'yinu suratin lis-salati ve kuriha ta'yinu suratin lis-salati.
bir süreni namaz üçün dayında belgilep koyu makruh bolot deydi. Fatiha süresinden başka süreni Fatiha süresi dayındalgan, anı şariatın eğisi dayındagan. Düşündünüz mü? Anı biz dayınday albayız taksır. Жақшы bir erejeni eski algıla. Al asıl fi şar'at tavqif bolot. Бұл koyda ereje. Şariattagı bardıq amaldar tavqif. Tavqif degeni бұл Kur'an, hadis menen kelgen boluş керек. Şunday, sizler жеңил şunu düşünüp algıla. Sen özüңнен bir neseni çıgara albaysың. Жоқ, men 2 rükü kılam, 3 sajda kılam. Peşin namazı 4 reket olsa men 6 reket okuyayım dep senin okuğun жоқ бұл нерседе айтууга. Düşündünüz mü? Бұл şariat sağa көрсөтөт erejeni. Şariat kандай көрсөттү? Başında bir yolu Fatiha okulat ken, ağazam süre olat ken, bir rükü kılasın, 2 sajda kılasın. Çünkü oşol ereje men okuysun sen, andan özüңчө aşıkçay albaysın. Mına şariat dana emneni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisi menen Fatiha süresini emne kılgan, özü belgilegen. Oşon üçün biz onu okuyuz. Her bir rekette baral. Turabı? Vacip menen sünnet namazının her bir reketinde, farzlardan birinci reketinde var. Birok, bu yerdeki mesele Fatiha'dan başka zam süre kılıuda. Zam süre kılgan kezinizde siz belgili bir süreni dayında alsanız men daima uşunu okuyayım dep, mına uşul meselede problemi vardı. Eğer de sizin işin içinizde uşundan başkası durus bolboyt, tek gana uşunu okuş gerek, misalga cuma günü cuma süresini gana okuş gerek degen düşünük bolsa namazın makruh bolot. Düşünüңүздөр сөзгө? Же баамдат намазында мисал айталы тек гана фажр сүрөсүн окуш керек деп коеюн. Эгерде ушун десеңиз, андан башкасы болбойт деген этикад, ишенимиңиз болсо, окуган намазыңыз эмне болуп калат экен таксырым? Макрух болуп калат. Ал эми эгерде жеңилдиктен атайын алдын ала дайындап коюң да, бүгүн мен эмне окуйм? Балат сүрөсүн окуйм деп койдуң. Бирок сенде нең жок? Мындай ушул гана дурус болот деген оюң жок. Просто бүгүн даярдандым, мен бүгүн баамдатка Балат сүрөсүн окуйм деп. Проблема жок бул жерде. Түшүнүктүүбү сөз? Я. Ошондой эле Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан келген, табаррукан келген немелер бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам эмне кылган? Белгилүү сүрөлөрдү, белгилүү намаздарда эмне кылган? Окуган. Ошол сүрөлөрдү табаррукан кылып окуп койсоңуз болот. Бирок кээде өзгөртүп коюш керек. Kede özgörtüş gerek. Emne üçün? Sebebi sizin artınızda turgan adamlar jaman oygo barbaş üçün. Jaman oyga emne bul jerde? Kur'an okusan jaman oy bolobу? Jok. Ушуну гана окусаң болот экен, мындан башкасы болбойт экен да, мына биздин молдоке ушуну гана окуйт дейт да. А Кур'андын баардык аяттарын окусаңыз эмне шариатта боло берет. Түшүнүктүүбү? Артыңыздагы адамдар туура эмес ойго барбаш керек. Afon Kede özgörtüp duruşun gerek. Mesela Peygamberden kelgen sünnetler var da, falan namazga manav süreni okuyan, tigi namazga manav süreni okuyan dep. Oşonu kılınız. Biroq kede imam bolsoңуз ne kılıp koyuңuz anı? Özgörtüp koyuңuz. Bul bir, ikincisi özüңüz ele okuy turgan bolsoңуз nagın, uşunu gana okuş gerek, uşunu gana oku mildet, mundan başkası jarabайт деген işenimge barbaңыз. Boldu, oşontип okusaңыз, şariat ne bolet? Ruhsat beret taksırım. Düşün aldыңарбы sözümü? Misalga bizde kede taravih namazını bardığız çoğuz imamın arttan okuyuz da. Sözsüz türde daima 3. rekette emneni okuşat. İhlas okuşat da. Bunda da ihlas. Sizlerin mesleğinde olsun ihlas. Adamlar şöyle ihlaslı okuyay, falaklı okuysan başkaça karayıp da seni. Nege bir gün bizden moldaki adaşıp gitti ve bu falaklı okup kaldı deyip de. Bunda ihlas okuluş gerek. Adamların nemesige oşol nese singip kalgan da. İhlastan başkasını okusan teskeri karayıp sizdi. Je müzege varganыңızda daima mülk süresi okulat. Turabı mülkten başkanı okusan şok bolat adamlar. Moldeken ne olup ketti dep. Oşondoy adamların oyundan janagı nemeni ketiriş gerek. Tuura emес oydu. Şul süreni mana жерде gana okuş gerek, mana süreni mana жерде gana okuş gerek degen түшүнүктөрдү жоюш gerek. Kur'an'ın içindeki bardıq süreler süre. Çünkü bardığını okuşubuz gerek. Бирок кээде табаррукан жанагы пайгамбар айткан нерселерди кылып койсок не болот экен? Ал эле сооп амал болот. Түшүнүктүүбү? Кош. Wa yunsitul mu'tamu. Болду. Wa yunsitul mu'tamu. Имамга уюган киши сүкүт кылат дейт. Имамга уюган адам жария окула турган намазда да, купия окула турган намазда да Кур'ан окубайт. Жакшы эсиңизде калыңыздар. Мен бүгүн имаммын дейин.
Мен артымдан мына иним уйду. Бамдат намаз бол, пешин намаз бол, айырмасы жоқ, менин артымдан бұл киши Куран окубайт. Жакшы эске алгыла. Эгерде Куран окуса намазы бузулбайт, бирок макрух тахрими болот. Арамга жакын болот мунун намазы. Намаз бузулбайт. Бирок не болот экен? Макрух тахримия болот, арамга жакын болот. Бул мындайча айтканда артык кылам деп тыртык кылып алат бул киши. Түшүнүктүбү? İmam Bova, bizden mazhabda kebir adamlar bir nesini aytıp gelişet da. İmam Muhammed rahmetullahi aleyhiden kupiya okula turgan namazda Fatiha oku mustahab deb rivayet kılıngan degen bir fikirde aytışat. Çünkü şunda bir rivayet var da bizden mazhabdan ulu alımı Abu Hanife rahmetullahi aleyhin şakirti oşol kişiden bir rivayet gelet. Kupiya okula turgan namazlarda imamga uyugan adam emne okusun dep Fatiha okuyt degen. Birok taksırlarım. Bu rivayattı. Alımlarımız ne deydi? Alsız rivayet deydi. Bu zayıf rivayet. Antkeni İmam Muhammed rahmetullahi aleyhi özünün Asar Attu dağın bir nesi var? Asar Attu kitabinde hiç bir namazda cariya ve kupiya ve imamının artıdan Kur'an okuğa ruhsat deveybiz deydi. Ruhsat beribeybiz degen sözü var. Hiç bir namazda deydi. Bana o en tura rivayeti o şu. Bir mazhab karmanbağandar, biz mazhab erçiveybiz tiyaq degendir, İmam Muhammed'in birinci versiyasını karmav alışıp, bizge karşı dalil kılışat. Mana bular özünün mazhabını bilbeyt. Bular özü erçigen kişileri tanımayt. Mana İmam Muhammed dağın kupiya okula turgan namazlarda okuğun dep aytkan dep turup bizge karşı bunu körsetişetdi. Biroq emne deytkemiz al daif rivayet. En toğra rivayeti boyunca İmam Muhammed emne deptir biz cariya namaz mı, kupiya namaz mı? İmamının artıdan Kur'an okudu biz ıra körбөйбүз degen. Mana oşul en toğra pikir taksırı. Oşonduktan biz emne kılıp aşığız gerek? Fatiha'nı okuyor eken biz? Yok, eşitteki okubayız. Bir ballarda, de okup kalam da, mesela namaz okup atsan gele, özünçe okup, bir nese okup jatkanda ele okulay veret da kulağına. Balki men tura mesuğan bu. Oşonday ballar köp bizden aramızda. Hanafi mazhabda karmanıp algan, birok Fatiha okuyup bir nese kılışat da. Men bilbeyim analı kanday ekendigini. Meçitlerge barsanız oşonday da. Oşonday neseni kılıp aşığız gerek taksırlarım. Peygamberden hadisi var, ayat var. Ayatta ne deydi? Allah Teala iyi Kur'an-ı Kerim'de aytan ve iza quri'al Kur'anu fastami'u lehu ve ansitu la'allakum turhamun deydi. Eğer de Kur'an okulsa deydi. Sizler ağa kulak döşüp ünçükbay turgula deydi. Balkim sizlerge ırayım kılınat deydi. Mana uşul ayatta bizden alımlarımız namazın içinde emnege dalil kılışat. İmamının artıdan Kur'an oku mümkün emes ekendigine dalil kılışat. Bu ayatta dağın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisi dağın koldoydu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne deydi? Kimde imamı olsa men kana lahu imamun fa qiraatul imami qiraatun lah. Kimde imamı olsa anın imamının Kur'an okugandığı ağa dağın ne olur? Kur'an oku ol eseptelet. Şunday hadisler, güçlü hadisler var taksırların. Oşondan oku aşığız gerek. Kala verse bu meselede o Fatiha suresini oku meselesinde tek gana psevdo salafiler gana vacip değil. Başka bir dağın mazhab Fatiha'nı okudu vacip değil. Çünkü imamın altından turup alıp var o. Tek gana psevdo salafiler aytan. Davudi Zohiri degen var. Bu da ile o ayat hadislerin sırtkı manisini alıp yaşagan. Uşul da ile bular siyaktı emes de. Bular siyaktı hüküm çıkargan emes. Şafii mazhabda başkası dağın var o. Bunday farzlık, vaciplik dengeliğe kötülgen emes. Sünnet, mustahab katarında bağlagan. Tek gana mına uşul psevdo salafiler Fatiha okuvasan bol boy degen hüküm şularda gana var. Başka hiç kimde yok. Bir mazhabda dağımda yok. Düşünüzler biz uşul ulu alımlarımızda erçiydi taksırı. Kayra aytan. Alımlarda erçigen, muctahitleri erçigen adaşmaydı. Allah Teala alarga bergen neabıçını özünün bir nerseleri var da taksırım. Şunday Allah Teala'ga mümkünçülük berip koygan, şunçalık ilim bergen, şunçalık zeyin bergen, ayamay mıktı olgan da alar. Bir hadiste bir uqqanda jattap koyup, o kança жылдан keyin sağa aytып beret da kerek bolsa. Oşonday bir alarga bir önör birday özgöçölük bergen deyin, ne deyin, malaka dep koyot ko. Oşonda bir malaka berip koygan Kuday Teala'larga. Oşon üçün daima kimde erçişimiz gerek taksırı? Muctahitlerdi. Özümüzün akılımızga salıp alıp, iki kitap okup durup, çoğun alımlardan sözünü emne kılbaylı? Jokko çıkarbaylı. Biz bilgenimizden, bilbegenimiz alı ne? Köp. 2 süylem öyrөнгөн bolsok, alı dağın al jakta 98 süylem turat taksırım.
Eç nесесин az билбейбиз биз. Мафхум? Бул азыр бул тууралуу бул кыскача эле маалыматты таксырым. Бул тууралуу дагы алымдардын сөзү бар, дагы хадистер келет, өтө көп талкуулар кетет бул жерде. Эми биз ал жака кирүүгө өткөндө айттым го, силерге азыр далилдин пока неси жок, кереги жок. Силер мына ушул фик китептеги сөз биз үчүн далил, мен үчүн далил да мисалы. Себеби бул кишилер бүт аят хадиске таянып туруп эмне кылышкан? Муштахидтерибиздин сөзүнө аят хадисти муштахидтердин сөзү менен алып туруп бизге китеп кылып жазып беришкен. Биз ушуну карманып кетишибиз керек. Мафхумбу? Убакыты келгенде анан далилдерини дагы хадис китептерде жана башка жерлерде окуйсуңар достор. Кош. Оку. وكذا في الخطبة إلا إذا قرأ صلوا عليه فيصلي السامع سرا. وكذا في الخطبة إلا إذا قرأ صلوا عليه فيصلي السامع سرا. Ошондой эле имамга уюучу адам имам хутба окуганда сүкүт кылат. Жума намаз күнү каяка барабыз? Жумага барабыз. Имам эмне кылат? Таягын кармап хутба окуйт. Ошол жерде окуган кезде биз унчукпай кулак төшөп угушубуз керек. Болгону эгерде имам адатта экинчи хутбада бир отуруп турат го, ошол жерде төмөнкү аятты окуйт. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Инналлаха ва малаикатаху юсаллуна алан набии я айюхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима деп. Мына ушул аятты окуйт. Ушул аятты окуган кезде ушул аяттын эмне дегени? Уккан адам сүкүмдай купия салават айтат дейт. Түшүнүктүү? Угасын, ошол саллу алейхи салават айткыла деген жерде эмне деп коет экенбиз? Аллахумма салли ала Мухаммад деп өзүбүз уккан деңгээлде дейт. Кыскасы бул жерде хутбадан максат бир гана жума намазынын хутбасы эмес. Хутбадан максат эки айт намазынын хутбалары, никенин хутбасын дагы угуу важип болот. Никеге киресиз, ошол жерде имам не окуйт? Хутба окуйбу? Алхамдулиллахи жаалан никаха суннатан саниятан лил анам деп айтабы? Мына ошол хутбаны угуу дагы милдет болот. Сүгүт кылып угууда хутба окуган адамга жакын отурган адам менен алыс отурган адамдын өкүмү бирдей. Хутба окула башталдыбы? Жакынбызбы, алыспызбы? Эмне кылышыбыз керек экен? Сүгүт кылышыбыз керек. Кала берсе, ошол хутба окуп жаткан кезде пайгамбардын аты аталат. Турабы бир канча жолу? Жанагы аятты окуганга чейин бир канча жолу пайгамбардын аты аталабы? Ошону уксаң да эле сен салават айтпайсың. Ал жерде канча жолу Аллах Тааланын аты угулат, сен ал Жалла Жалалуху деген сөздү айтпайсың. Аллах улуу деген сөздү. Себеби Аллах улуу деген сөздү айтуу бул милдет биздин мойнубузга. Ар бир жолу Аллах деген сөз чыкканда силер эмне дешиңер керек? Жалла Жалалуху. Айтып атасыңарбы азыр? Айтпай атасыңар. Бул милдет таксырларым. Муну айтышыбыз керек. Ар бир жолу Аллахтын аты аталганда биз эмне дешибиз керек экен? Жалал. Ошол хутбада ошол эле айтылбайт. Көрдүңүзбү? Хутбада пайгамбардын аты аталганда салават айтпайбыз, башкасын кылбайбыз. Түшүнүктүүбү? Болгону эмне экен? Жанагы Ахзаб сүрөсүнүн 56-аятын окуганда ошондо салават айтылат. Бирок ошол салаватты айтууда дагы алымдарыбыздын ортосунда кайчы пикир бар таксырым. Биринчи пикир тили менен өзү уккудай купия айтат дейт. Кантип айтат экен? Тили менен өзү уккудай, мисалы Аллахумма салли ала Мухаммад деп өзү уккудай айтат. Экинчи пикир келет, көңүлдө айтат дейт. Ошондон тил менен айтпайт дейт. Көңүлдө айтат дейт. Көп китептерде мына ушул экинчи пикир туура деп келген таксылар. Кайда атат экенбиз? Көңүлдө. Жана эки хутбанын ортосунда дуа кылганда дагы биз көңүлдөн эле дуа кылып коебуз. Колду көтөрүп алып, андай дуаларды кылбайбыз таксыр. Түшүнүктүүбү? Я. Кош. والجماعة سنة مؤكدة والأولى Болду. Кош. Эми жаңы темага кириштик таксырларым. Темабыздын эмне экен? Салатул жамаат. Жамаат менен намаз окуу. Китептин жазуучусу мынтип айтып атат. Вал жамаату суннатун муаккадатун. Жамаат менен намаз окуу бул эмне экен эркектер үчүн суннат муаккада дейт. Жамаат менен намаз окуунун өкүмү тууралуу алымдардан бир канча пикир айтылган. Биринчи пикир китепте келгенде суннат муаккада деп келет. Важипке жакын сүннөттөрдөн деп келет. Чүнкү экинчи пикир келет жамаат менен намаз окуу мустахаб деп келет.
Üçüncü pikir cemaat menen namaz oku vacip dep kelет. Мына ушул пикирди Бахру Роиктин жазуучусу колдогон. Ибн Нужайм рахматуллахи алейхи ушул пикирди колдогон. Төртүнчү пикир жамаат менен намаз оку фарзи кифая дейт. Bir bölük adam okusak başkalarının moyundan cemaat menен oku ne болот дейт, түшөт дейт. Бул пикирди дагы биздин мазхабтан имам Тахави дагы колдогон. Бешинчи пикир жамаат менен намаз оку фарзи айын дейт. Бирок намаз дурус болуусу үчүн шарт эмес дейт. Эми бар мындай айтканда барып жамаатка жетишпей калсаң, ар бир адамга жамаат менен намаз оку фарз айын да, бирок жетишпей кала турган болсоң, кийин жалгыз да окуй берсең, миллеттен эмне болосуң? Кутула бересиң дейт. Алтынчы пикир келет, намаз дурус болуу үчүн бул шарт дейт. Жанагы жума намазындагыдай. Жума намазында кандай? Жамаатсыз окуй аласыңбы? Эң азында имамдан сырткары канча киши болуш керек? 3 киши. Болбосо окуй албайсың. Ошондой шарт дейт. Кыскасы көрүңөр 6 пикир келген. Ушул пикирлердин арасынан китептин жазуучусу эмне деп атат? Кайсыны тандаптыр? Суннат муаккада экендигини. Мафхумбу? Андай. Вал аула шашпаңыз азыр. Шашпа. Мухтасардын жазуучусу биринчи пикирди тандады. Бирок жамаат намазынын сүннөт муаккада экендиги бул 5 убак намазга гана тиешелүү. Жума намаз, айт намаздарында жамаат менен окуу не дейбиз? Шарт. Таравих намазында жамаат менен окуу сүннат кифая. Рамазан айындагы витр намазын жамаат менен окуу мустахаб болот. Рамазан айынан башка айларда витр намазы не болбойт? Витр жана бардык нафыл намаздарды 5 жана андан көп адам жамаат кылып окуулары не болот экен? Макрух болот. Эске алгыла. Витр намазын жана нафыл намаздарды 5 жана андан көп киши чогулуп алып туруп окушса не болот? Макрух болот. Түшүнүктүбү? Я. Түшүнмөдүңөрбү? Андан азыраак болсо проблема жок. Ошон үчүн көп кишилер болуп алып өзүбүзчө нафыл намазды эмне кылып башыбыз керек? Жамаат менен окуп башыбыз керек. Эсиңерден чыгарбагыла таксырым. Анан жамаат намазынын ошол суннат муаккада экендиги бул ким үчүн? Эркин, балагатка жеткен, акылы толук жана кыйналбастан жамаатка барууга күчү жеткен адамга суннат муаккада. Андыктан оорулуу адамга, параличтерге, сокурга, бир буту жок адамдарга жамаатка баруу не эмес экен? Суннат муаккада эмес. Ошондой эле катуу жаанда, жамгыр куюп атат да. Каттуу суукта, жол көрүнбөй калган каттуу караңгылыкта, түшүнүктүбү? Түндөгү каттуу неде? Шамалда, малыны урдап кетет дейт го, малыңызды тартып кетүү, урдап кетүүнүн коркунучу бар кезде бул эме болот экен? Суннат. Бул кишилерге дагы жамаатка баруу не эмес? Милдет эмес. Бул эрежелер бар таксырым. Түшүнүктүбү? Я. Кош. Аны эме оку таксыр. والأولى بالإمامة الأعلم بالسنة ثم الأقرأ ثم الأورع ثم الأسن فإن والأولى بالإمامة الأعلم بالسنة ثم الأقرأ ثم الأورع ثم الأسن. İmamlıkka ötүүгө эң татыктуу дейт. Бул намаз илимини бекем билген, андан кийин кары, андан кийин таква, андан кийин жашы улуу дейт. Китептин жазуучусу Аллах Тааланын мээримине бөлөсүн. Бул сүйлөмдө имамдыкка өтүүгө татыктуу болгон адамдарды баяндаган. Имамдыкка биз кимди шайлашыбыз керек? Муфтият кимди шайлап имам коюш керек? Мына ушул маселе. Ар бир адам эле барып имам боло берсе боло бербейт таксыларым. Түшүнүңүздөрбү? Имам болуш үчүн белгилүү бир өлчөмдө кырааты туура болуш керек. Намаз фасид боло турган деңгээлде Куранында каталары болбош керек. Намаз илмин эрежелерин билиш керек бир аз. Түшүнүңүзбү? Кыскасы эми бул жерде эми айталы бардык өтө күчтүү, өтө бардыгы алым. Эми бардыгы алым, таква шундай болгон кезде биз кимди имамдыкка шайлашыбыз керек? Эгер коомчулукта алымдар көбөйүп кетти. Мисалы айталы, сен кайерде жашайсың? Ноокаттын бир кайсыл айыл? Кыргыз Атада жашайт экен. Ушул Кыргыз Атада толуп турган алым болуп кетти. Өтө көп алым. Эмне кылабыз? Ошолордун арасынан кимди шайлаш керек? Даниэлди шайлайбызбы, бул шейхти шайлайбызбы, кимди шайлашыбыз керек десе,
Китептин жазуучусу айтат, эң биринчи илимини карайбыз дейт. Çünkü kimisi namaz ilimin, şariat ilimin, oşol namaz ilimini mıktı bilse, oşol kişini imamlıkka şayloo jakşı. Oşonday adamın imamlıkka tatыктуу bolot deyt. Albatta bul emneni dagы biliş kerek. Namaz durus bola turgan ölçümde kıraatı da boluş gerek. Kur'an'da to'g'ri okuş gerek. Mafhum bu? Anan to'g'dan taş kullanganday okup turup alim bolsa da bolboydu. Namaz buzula turgan dengede kıraatı kata bolsa al öte albaydı. Qanday eken? Eng birinchi kimde şaylayt ekenmiz? İlim deydi. Qarayız emi. Egerde ököteňi ilimdi boldu. Daniel menen Eldiyar bile Eldiyar'ın ilimi dengeleri bir eken. Testten ököteňi öttü. Mıktı. O erecelerdi tutatdı ököteňi. Ekinci mesele emi qarılığını qarayız. Kimisi qarı. Kıraat meselesiga, Kur'an temasına ötebüz. Biroq uşul meselede iki pikir var taksırlarım. Yaxşı eskerler. Kebir alımlarının köz qaraşı boyunca tacvid menen qoğuz okugan adam deydi. Bu pikirdi şol Raddul Muhtar'ın жазуучусу колдогон. Ekinci pikir Kur'an'da köyrek jattagan adam deydi. Bu pikirdi İbn Nucaym Bahrul Royıq'ta tandagan. Kıskası şunda iki pikir var. Kıskası qanday deyli? Aytadi, ököteňi mıktı jattagan, ököteňi jakşı eken. Bu egzaminden dagın ökö birde emne oldu? Öttü. Üçüncü kadam emne kılavuz dese avra takvalık jagını karalat. İlimleri bir, kıraatları bir oldu. Ökö ayağa küçtü eken da. Hiç biri ekincisine artıkçılığı yok. Ökö bir de ketip atat. Üçüncü kadam takvalıkta karayız. Emi avra degende men Kırgız tilinde azı takva dep koyup atabız. Kırgız tilinde emes. Kırgız tilinde oңолгон, Kuday Taaladan korkkon, aramdan alыс bolgon adamdı. Ne dep koyot? Arap dilinde avra dep koyot. Jeki takva dep koyot. Biz hem takva dep terminde жашоодо көйлө колдонуп атабыз. Takva kişken dep koyobуз го Kırgız tilinde. Bolsun takva da эле Arap tili da. Negizинен эмне kimde айтат экен? Оңолгон, Kuday Taaladan korkup, Kuday Taala'nın hükmünü atkargan adam, aramdan alыс bolgon adamdı takva dep koyot. Mafhum bu? Emi bul jerde avra menen janagı Arap tilindeki avra menen takvanın ortasında ayırma var. Takva degeni taksırım. Takva degeni haramdan saktanat boldu. Kümön nerselerdi paydalana veret. Çünkü kümöndü ne kılat? Paydalana veret. Dana haram nerseden gana ne kılat? Saktanat. Avra degeni bol takvalardan takvası da. Kümönden dagın baş tartat. Emi karayız. Daniel menen Eldiyar bul jagıdan da ököteňi avra eken da. Karasak munusu da aramdan kaçat. Munusu da kaçat, munusu da kümönden kaçat, munusu da kümönden kaçat. Ököteňi şeyh boldu da. Dördüncü kadam emnege barabız dese jaşı uluğunu karayız deydi. Kimisinin jaşı uluğu. Bunu ne dedik? Summal asannu dedik. Biroq jaşı uluğu degende alımdarыбыз kayra bul jaşı uluğudun kaysıl jagını alıp karayız. Qanday degende kebir alımdarыбыздын köz karaşı boyunca İslamga kirgen kezdegi jaşı karalat deydi da. İslamga kirgen kezdegi. Kaysıl jaştan başta bu İslamda kabul kıldı, oşol jaşı karalat deydi. O törölgön datası karalbaydı. Emne karalat eken? İslamga kirgen jaşı karalat deydi. Kebir alımdarыбыз aytat, jok deydi. Oşol törölgön datasından karayбыз deydi. Kimler ulu bolasың oşondo? Bundan ulu bolasың mı? Oşondo bunu karalat deydi. Anan kebir alımdarыбыз bu iki pikirdin başını biriktirip mintip aytat taksırım. Yaxşı esingizge alın. İki pikirdin başını biriktirdi. Az biri ne dedi? İslamga kirgen jaşı, ikincisi törölgön jaşını karayız dedi de. Kebir alımdarыбыз bu iki pikirdin başını biriktirip mintip aytat. Eger de ököteňi musulman üy bülöde öskön bolsa, anda tuğurup törölgön jaşı karalat deydi. Eger de musulman üy bülöde ösböy, dinsiz üy bülöde ösüp, kiyin ele İslam'dı tanıp, İslam'dı kabul kılgan bolsa, anda emnesi karalat? Anda İslam'da kabul algan jaşı eske alınat deydi. Düşünüktüğü taksırım? Ya, buna uşul pikir en toğra pikir taksırlar. Şunu karayız da. Andan keyin emneni karaydı. Bular da kitapta aytbaptır. Kitapta köp nesler var başka jerde. Adep akılaklı onu karaydı. Suluğunu karaydı. Suluğu degende biz janagı nemesi emes, körünüşü emes. Alımdarыбыз aytat, suluğu kim dese, Құдай айтқанда тахажудқа тұрған адам өзі аябай сұлу көрінеді да, Құдай Тааланың жанында сұлу ошол да. Құдай тақуа болып, Құдай Тааладан қорқып, тахажуды бар, ихластуу адамдар қаралады.
Түшүнүктүбү? Эгерде бардык жагынан бүт сыпаттары бириксе, эч бир айырмасы жок да, бардыгында бирдей экен да бул экөө. Анда эмне кылат эл? Чүч кулак таштайбыз таксы. Чүч кулак таштаганда кимиңердин атыңар чыкса, ошонуңар иман болосуңар. Түшүнүктүбү? Аллах разы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.